2021 or 2020 suzophela unyaka ahambe aye eGoli ethi uthola umsebenzi. I know ahamba eGoli, afike eGoli siyabona lamafoni ninike nje ushuthi izinto ubone into eshuthaze is very expensive futhi wayesethola umnyeni ongasho ukuyona le because ezinye izinto wayengayikhuluma. Okay, ekhaya singeke singabantu abakholwayo abasindisiwe-ke nje wayengekwazi futhi ukuhlala nathi kanjalo. Yeah, hayi then ahamba eGoli lokho manje siyabona lamafoni zonke izinto nje lezi ekhombisa no lo muntu siyamanje ukuthi usuka kiphi background emakhaya siyahlupheka kodwa why manje sekanje bona sihamba ngemoto kanjalo unyaka usuzophela sathola ukuthi akasekho emhlabeni yabo. And only to find out ukuthi isidumbu sakhe asisithole kuze namhlanje. Hayibo asibuyanga 2021 ngathola umsebenzi eRichards Bay kusebenza isitolo engisisho igama. Yes sir. 2022 ngathola umsebenzi eStenga. Okay, ukuthi ngapromote ngoba ngangumuntu osebenza eBakery obhaka izinto. Okay, futhi kwakushoda umuntu ngale ngasengiswa khona. Same store? Yes, same store. Okay, hayi ngithola umqasho ngihlaleke lo mqasho loyo lo sisibese yafika ngephupho. It was a dream. Efike ngephupho usisi wami lo ngasekho. Okay, afike ngephupho ethi unjani ngithi ngiyaphila uyazi ukuthi mina ngikhona ngifile ngithi mina mfowethu ngiyazi ukuthi khona awusekho emhlabeni yizi ithambo lakho ngaze ngilibone okanye into engidelisayo ukuthi awusekho kodwa sayavele emaphoyiseni asitshela ukuthi no isidumbu sakho asitholakalanga but uyisini waba umuntu odlulayo emhlabeni kodwa sazi kwenzakala kanjani. Hayi okay ke angichazeleke ukuthi no manje yena usesentini indawo esesentini sesentini uyasonta kunehholo layo lento le Illuminati esentini. I mean isonto lakhona where people join there. Jesus, abantu abajoyina khona. Hayi angitshele nje angikhombise nento ezokucwebecwebe izinto nje eyilight ngalendlela ukuthi uyazi ke baba ukuthi inhlupheko nendlala iyawuvala umqondo. Manje ngiseBakery la ngihola imali encane lo muntu ngikhombisa lezi zinto ukuthi uyaphila. Hayi lihambe leliphupho liphele then futhi wafika 5 times manje wazosha 7 times manje wazosha isonto elokho efika and angilitholi ukuthi uba lokho enkonzweni because uyazi isitolo ukuthi nje always working. Yes.